Evariste Ndayishimiye, General Neva Sebarundi ndetse n'andi mazina menshi arimo Sendagara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushyira igihugu cye mu kaga. Uyu muperezida uhora yivugira ko yanga igihugu cy'u Rwanda, agakomeza avuga ko atazigera yemera gutsindwa nk'abasirikare ba Fdrl, akomeje gushyira igihugu cye mu manga ikomeye cyane ishobora kuzagorana kuba yayikuramo. Uburundi rero bugiye gura n'ibihe bibazo, reka tubagezeho ibijyanye n'ubusesenguzi ku kibazo gikomeye cya Perezida Evariste Ndayishimiye uri gushyira mu makuba abaturage b'i Burundi bazira ubusa kubera ubugoryi bwe ndetse n'uburangare. Twuze cyane rero muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ye yavuze ko ari igikorwa kigamije kuzimya urugo rw'umubanyi rurimo gushya. Izi ngabo zifatanya na FRDC, izo ni ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe irimo Fdrl mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Kuri ubu rero uyu mutwe ugenzura ibice birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Icyakora uko iminsi igenda yicuma niko intambara igenda ifata intera, dore uko isa n'isohotse ku butaka bwa Repubulika ya Kongo ikinjira ku Burundi bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa nk'ibirindiro byo kurasa mu duce M23 igenzura hakoreshejwe za drones z'intambara. Iba benshi babiheraho bemeza ko Uburundi bushobora kuba buri kwikururira intambara ishobora kubugiraho ingaruka mbi haba mu bukungu, umutekano no mu mibanire n'amahanga. Ibyishe inyuma rero y'uru rugamba, Uburundi ubwo bwoherezaga ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru yavugaga ko izo bwoherejeyo zibarirwa muri bataliyoni 19 nubwo zimwe muri zo bwamaze kuzicyura. Mbere na mbere kohereza ingabo zingana kuri ya hanze y'igihugu ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya vuba y'u Burundi, kuko bataliyoni 19 ari igice kinini cy'ingabo z'igihugu. Ibituma abantu bibaza niba koko igihugu gifite ubushobozi bwo gukomeza iyo ntambara igihe kirekire. Kuba igihugu cyohereza igice kinini cy'ingabo zacyo mu ntambara yo hanze yacyo bisobanuye kwishyira mu kaga no gutakaza ubushobozi bwo kwirwanaho imbere mu gihugu. Ndayishimiye yakoze birengagije ko hari amakuru avuga ko hari imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ikorera hafi y'umupaka w'u Burundi ishobora guca muri humye isaha n'isaha ikaba yamutera. Nyuma yo gucyura zimwe muri ziriya ngabo, amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'ibirindiro byo gufasha inshuti ye Felix Antoine Tshisekedi kurasa kuri M23 akoresheje drones ziganjemo izo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa. Mbere na mbere guhindura ibikorwa remezo bigenewe abaturage civilian infrastructure nk'iki kibuga cy'indege igicumbi cy'ibitero bya gisirikare, ni ukwiyemeza kwinjira mu ntambara buhoro buhoro ndetse ku gihugu gifite ibikorwa remezo bidahagije mu Burundi. Ibyo ni ibyago bikomeye cyane. Hejuru y'ibi, icyemezo cya Ndayishimiye gishyira Bujumbura mu byago byo kuba yakabwaho ibitero byo kwihimura, dore ko M23 yakunze gutangaza ko izajya gucecekesha ikibi ku isoko yacyo. Ndayishimiye kandi usa n'uwirengagije ko intambara itagigira ingaruka gusa ku bagabwaho ibitero. Ndayishimiye rero ashobora kuzazira kunywana n'abajenosideri ba Fdrl. Ibi byo bemeze bite? Ikindi mu bintu biteye inkeke cyane ni uko Burundi bwemeye gukorana na Fdrl, umutwe w'abajenosideri wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse ukomeje gushinjwa ubwicanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba Ndayishimiye yarifatanyije n'uyu mutwe u Rwanda rugaragaza nk'umwanzi wa mbere rufite, bishyira igihugu cye mu gisebo mpuzamahanga, ibitera Burundi igihombo gikomeye ku isura ya politiki n'imyitwarire yabwo mu ruhando mpuzamahanga. Kwifatanya na Fdrl kandi ni ikimenyetso simusiga cy'uko Burundi bunyuzwe no kuba umwanzi w'u Rwanda. Ibisobanuye ko ibihugu byombi bishobora kwisanga byinjiye mu ntambara. Fdrl imaze imyaka myinshi itegura kujya mu ntambara n'u Rwanda kugira ngo ihirike ubutegetsi bwarwo, yivuga ko igambiriye kurubohora. Ndetse Ndayishimiye nawe ubwe yari Kinshasa muri Mutarama 2024, icyo gihe yavuze ko ashyigikiye umugambi
yongera kugaragaza ko afite gahunda yo gutera u Rwanda mu kiganiro yahaye BBC muri Rurwe uyu mwaka. Kuba u Rwanda rero rwarafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira ko Fdrl yafatanya na RDC kurutera, bisobanuye ko rushobora no gufatira Uburundi. Kuzifatira Uburundi buri kurwana intambara idafite icyo imariye abaturage babwo. Uburundi ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi, ndetse nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi, kikaba icyanyuma bihugu bikize ku isi nzima, dore ko abaturage babwo benshi batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'inkunga z'amahanga. Kuba leta y'iki gihugu yarahisemo gushora umutungo wayo mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bivuga ko Kinshasa ariyo yishyura byose mu bijyanye n'imodoka, lisansi, amasasu, ibikoresho bya gisirikare n'imishahara y'abasirikare, bishobora kuzateza igihugu ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Ni mu gihe ifaranga ry'u Burundi ririmo gutakaza agaciro, ikindi biciro bikaba bikomeje kuzamuka, mu gihe inkunga z'amahanga nazo zishobora kugabanuka bitewe n'imiyoborere mibi. Hari kandi impungenge zo gupfusha abasirikare benshi muri Kongo batazi icyo barwanira, ibishobora kuzamura umujinya mu gihugu imbere, bikaba imbarutso yo kwikiza Ndayishimiye. Ubwo intambara yarimo ica ibintu muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga ko Burundi bwapfushije abasirikare benshi. Kwibeshya kwa diplomasi. Nubwo Ndayishimiye ashobora kuba abona intambara ya Kongo nk'amahirwe yo kwerekana ububasha bwe mu karere cyangwa gushimangira umubano we na Perezida Felix Tshisekedi, ingaruka za diplomasi z'igihe kirekire zishobora kumugeraho. Ibihugu byinshi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ndetse n'imiryango mpuzamahanga nka Loni, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe na EAC bakomeje gusaba ko amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakemurwa mu nzira y'ibiganiro aho gukomeza intambara. Gukomeza kwishora muri iriya ntambara bishobora gutuma Burundi bufatwa nk'igihugu kidashaka amahoro, ibishobora gutuma kirebwa nabi n'inshuti zacyo ndetse n'abaterankunga. Ikindi, kuba Bujumbura yarahinduwe ibirindiro by'intambara ndetse hakaba hari ibirego by'uko ibitero bihaturuka bishobora kuba byibasira abaturage b'abasivile muri Kivu zombi, bishobora gutuma ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushinjwa ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri rusange rero, ibyifuzo bya Ndayishimiye byo kuba umuyobozi ukomeye mu karere bishobora kuba bifite ishingiro, ariko ikiguzi cy'iyo ntambara gishobora kurenga ubushobozi bwe n'ubw'igihugu cye. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira rero, nyuma y'uko tuganiye ku bikomeje kugenda bivugwa n'abahanga, Perezida General Neva Ndayishimiye akomeje gushira igihugu cye mu kaga gakomeye cyane, akaga gashobora kuzatuma nawe ubwe rwose yisanga ari mu ntambara atigeze ategura cyangwa ashyira igihugu cye mu bibazo bikomeye cyane. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isose. Niba utarakanda subscribe wayikanda, ubundi ukagikomeza kubana natwe 5/5, amakuru yose agenda kugeraho 5/5, ibindi byose dukomeza kubisangira. I Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Rwanda ndetse n'ahandi hose, amakuru yose yasanga hano. Ibuka ukanda like, subscribe na share. Murakoze.